Boyun ata, omnullu bat. Küreler selengesin oluktaktır. Anal bayanına geyi sağlanıya gıttan, doyduluğun kömüskü sıltıyar. Bir doydulu aktarıgar, onda kiniler diye kırgıttırıgar. Aksabat kömülörün, bıspakka olar olurlar. Kinler attarını veri teribit, manna 3 yıllarda bastığı kürekteğini teribit. Onna borostoy atkırıtay ulusuna ete, bilgin bulduğuna bu ühüs terehemmitiger kompleksine ulusuna spaktakiyada kinleremmit. Bu bayın izironna estafeta bir gün boğula turar. Bu nehelekler bit beyberlerin tümsülah bolaları gar. Ondan bu doyduga belemnah bolaları gar. Ulukan soltalakten ödübüllahpin. Ondan bu beybit tradisiyabıtın salgan umnuapıtıgar. Ondan bu kençari üççattar bıtıgar. Bu bayınlı podgotovkalak belemnah bolaları gar ananar den. Bugün ne oldu? Ağız komanda kıttaçılara Dokuskaydağa boyun, bayanı spatимной belemleni. Onunla eder iççatı. Patriotiskay tinne yiti. Tinin instruktörlere belemnemet anal balahaların turgutan kördüler. Bana kas bildi kürekte hatçı bete bronjejiletin şöydek ilinen betiger söptü her kana doktor, oңostor. Atan kürekte hibet innine 10 çastan 11 çaskalı instruktörler bu komandaları baratın etabından baratın instruksiyalan berbittere. Avtomatı hı komuyu, granatını bırağı, tatkiçeskay kimen kiri, baharatçını votta konuktan taharı. Komandalar bayanına diyelanı et kanlarından bilenleri gel. Üçügey bula hakkı bolla. Üç kişiler bastıkı böyle mesletiye kalem baran kendiki tekoregu kurduk. 200 gruppa kalerin keteller. Bu sürün сыйгалары манна основалары болар ден bu палец на контроле в лухтах. Когда делаете передвижение бегом, тогда у вас палец всегда должен быть на контроле, то есть на спусковой коробке автомата. А когда уже легли и уже держите за спусковой крючок. Основная ошибка в этом и еще вторая ошибка насчет дублирования. Надо, некоторые забывают, держу, иду, то есть перекрываю, да, и должен озвучивать команду иду. Потом после этого обязательно все должны делать, когда ложатся вниз, либо перекат, либо отползание, чтобы противник их не заметил. Когда поднимаются, тоже так же в обратном порядке, либо перекат, либо отползание. Вот такие ошибки. Внимание! Иду! Поле боя. Держу! Поражение, да? Толорогося? Bana tabbıtıgar bir brablalak okuduk. Tam bir kıttaçılar bilgin öter turar kıttaçıları kakalırlar. Etabına perdeler. Onu tepkileyin. Kalamıt bıstak Bulutağıta ondan bilgin küstaq paya 90 ardak düştü. Oğlama komandalar bu kürekte hayallar. Bilin bir yaka bu tügeni ekspert Konstantin Горохов бисинер яга. Билеген командалар походный порядок келелер огневойттан. Онна бу манна тактическая медицина келен жөһәлләр. Аны манна инструктор кинләргә выход тен команда берер. То есть прилет мина келен көтәреп келер. Ол келәтен гытта командада разбросы тактар. Максимально тоңолокторун хытыр бирге сыгырыктактар, кулгактарын бөлөнәләр. Онна атактары көне булыкта. Онна кине сүрүн ошибкалар постоянно не болар. Умнан бәһәлләр. Манны хытар болалар, атактарын ситә туппаттар. Онна уже ошибкалары инструктор бәйтә хәлдән көрәнәтер. Бу бар дигән, онтан бир киһә гатар. Эвакуация самопомощь оңорор бир киһә. Ол оңороргар кинеха инструктор холобра ранение
левой ноги, правой дир. Оно кине бәтигер самопомощь оңор. Турникет либо жгут туттар. Онно кинеме сүрін сыйгатаден турникеттара шита максимально өрө улуктах. Манна бу жигинне. Оно кинер ыксаннар постоянно маннык аллара хайылар. Онна шита тарпаттар туга рибеттер. Сүрін ошибкалар оннук, онтон бу кенне ол оңурбуттарын кенне эвакуация раненого болар. Ол носилкалах кихи келен, сырлан келен. Носилкатын тәлгир, раненый хытырар, онтон билейін командаттан чөт кихи көтағар, носилканы бир ки тыловой катихилдер болар постоянно. Онна эвакуация раненого дем бу препятствияны до конца финиша баран туруктах. Бу командатты же билинге питем курдук сыйхалар ден. Манны хыталлар, тоңолуктара. Кулгахтары хорохтар бөйлемедақта хорохтар адақтары кең хытар. Билин турникеті көрір бінен билин мантан дағаны көрдақ бінеже сыйға әлдер. Көр, мен әппетім көрдің максимальный верх бұлықтақ кенене табуғынан өрері болды. Ол аты уже бұғымын атаған кене сүрін ошибкада. Онына пока көстібек көрдік ошибкалара. Bu da onlar tühede ardaq düştür komandalar bu belirli bir sorudakların hüdde şöydik oңorollar. Gel bayına gel. Aha, geldi. Атайын, он исменительный ме. Ин кылгасы кален калли палах. Otobarda kantan hayda biti Ата кирде. Атак. Ага, все нормально. Ин бир кыртык гаргар хайыргар. Иксыра иккен, мальтыра иккен аларын аттан. Можно. Бит. hayda biti. Рахан, Аллах, тоқтарға, суға жашларға мақтал. Рахан әбет. Арабистан устугун тоқа көрдік. Устроен это bu тактическая маневра ангаче. Сыллан. Он эти то кавли перекат калырген. Рахан. Атан. Че, таңга. Таңгасты. Bu aranine bu hayda biti. Рахамай. Туğa bakana jahanatı. Атати биле мага булан тоғы. Али билек саллах болсын. Биле сыйга калтырып туйын баалары. Атак тоға эффективный шебет түрген. Калбара биле мага ол бака биле жинак тоқа. Арадине боллахара түрген хосты бяганы киен тенер биттен алай. Бардак якал мехедети бейни. Нагырып. Ардақтан толуақа, кертен толуақа. Үннендекі. Аллах, кейсе хатады бой берді бітті хоқты. Өрхан. Бердибит не надеюсь, не. Тох парбунен киса хатады аташлем. Аллах херебет түйәджар. Айка. Фиништан бараннар дерби бәйләрттен астыналлар. Бәйләрттен астыналларын хәчөй бу бастан старттары тураннар долгуйду меген дем бараннар битегер каленнар ол долгуй буттарын кымыттарыттан бу ырхан тоқтор торабытты мәхәлләре торабыттарыттан бартын тулуй буттарыттан астыналларыттан хайырдым. Карактары Аллах сырдыр, чәпчилләр, онналык диләр антыгайдыран хәшәй. Бүгенге күрәккә мен буллагана кас команданы бартын кәтән көрдүм. Аны буллагана мандыгы беретиятим. Кыргыттар наха волевой характер дахтыр бит. Анырктык бәйләрен коммуналлар, көйү тугар бәйләрен тох пар күстерин октарын береннәр наха чөйдү кытындылар. Кыргыттар особо саналатым. Тоолаттар, конечно, үчөй болуктактар булайды. Хастаганы ол армияга холус балабы тоолаттар балдар, хен опыттактар, навыктактар. Онтон бу же кыргыттардан сөктүм. Терехен bir kötügeninden doyduğu geroya Nikolayev Bekima. Küreler oskolu öğrenicilerin kıtta körçühüte bolla. Mandan al bayanına geyi kısıldı. Olukturur oluk bu toolaktarga kender alırta Николаев Бекимова, Олус Долгутта. Потому что это такое же мое боевое братство. Вот как сейчас ребята стоят рядом, но эти ребята у меня в сердце. Такую же поддержку от них чувствую, что там, что здесь. Они всегда в моем сердце, в моей голове. Такое же боевое братство, только, как говорится, быть воином, жить вечно. Вот. Это все на сердце, в голове, это никогда не забудется. Чисто мои эмоции. Спасибо большое. Николай Владимирович, Россия героя, бәм саналындым.
өйдәтим хайдах баран селиге хаджан, хайдонор туу чувствойдуларын, туу ханыларын. Николай Владимирович бәтә, Россия героин, кимин биллим, өчөйдүк сәргәтим. Бәтә кәпсәбитин курдук кини деревняга улатын хаябыт. Сварщик это просто. Onun Россия героя бола албыт. Onun чөй ба историялах. Чемпионат чептитинен анал баянна жайыга жоройдук тубут көрелек чагылкай болугар. Афанасий Поповка өйдөмүндүк белие турорулунна. Албан аат, аллея эски бериген себекке жөлбөтүн. Урдулар. Ата бастатан туран горной улугугар барга макталбын диредемете. Улухан тәрәһин болла диякпен багарабын. Осколага даганы бу калеһе жиппедемия мемориальный доскари биттара. Эменче бай тәрәһин аспыта оскола ота барта кыттан баргы тыгыныланнар. Улус главата кытта келбидете. Горнайдар опсынан сплоченной байлары биттен көрдүм. Тәрәһинләре всегда на высшем уровне агар. Дәлби массовый элбэх пажон келере бит. Бу маннык тәрәһинләргә бихидә дубут хакавы сирин республикавыт геройдара кален коқтақты кыттан бу олаттар бутын вастан керестан кален кыттынулалара олус кини вердер онна тон инникитин даганы бу маннык тәрәһинләргә тохтарга мероприятияларга кыттыны ылалара олус йөрүләх ден этем. Анытан бары особенно дәрҗәт өдек тустак бу маннык бәяләре корсун быгыларынан баранда дүнү көмүскән кәбиттере олохторун бу берен туран бе дөйдүбут гарнизатын көмүскән кәбит улаттар бит аттыра атына җакта бәһи бары аны өдү ханы җактак бит оннан бу кинләр аттыра үетитигәр улахан үле барыкта бу мемориальный досканың бу бакка тон кинигега да угулдан архивка да килен бихи улаттар бутун умнуктак бут генератора өбү бигенге табылыктак. Да, это не больше как волнение, это больше переживание за родных и близких. Потому что я говорю, всегда тяжело терять братьев. Я всегда пацанам говорю, еще там, говорю, умереть не страшно, страшно смотреть на то, как твои близкие, родные, братья по оружию погибают. Вот это самое страшное. И всегда пацанам это говорил, пацаны прислушивались к этому и понимали, о чем речь идет, потому что это действительно очень страшно, когда твои боевые товарищи умирают у тебя на руках, можно сказать. Boyun ata, omdoldu var. Korsun boyutlar attıra, sıltal sılaktılla. Soltalanan üyelerge omdolu basınlar.